Thiko ya keri kirumaniririo kaunti-ini ya Naikuru, muthafara wa ngwataniro ya Azimio la Umoja ugitongorio ni munini wa muhuraniri wa giturwa kia president ngwataniro-ini no Martha Karua utwikanirie matura-ini ma Subukia, Kabazi, Maili 10, Gilgil na Naivasha. Karua akoretwo agitwikania kaunti-ini cia gitaru gia gatagati wa bururi kuha muingi ugaikiria kura ngwataniro ya Azimio la Umoja na ona matura-ini maya ndumiriri yuma oino akiuria muingi wa Naikuru gugatua matua mao kuringana na kigeri kia mawira maria atongoria aria marenda iturwa ici makoretwo makiruta. Andu aitu etikirai gutuhe kura cianyu tuthondeke bururi. Ona cio turangethaniria nao tukamarora tondu no andu a Kenya. Karua ni ahurire ndefe murirukia wa federa ngwataniro-ini no Raila Odinga akiuga ari na kioneki gia kuriukia ukuria wa bururi na gutigirira muingi wothe ni ukuruhanitio tafarira-ini cia uthii wa nambere. Kazi yake ya maisha yake ni kupigania tu haki ya Wakenya na kuboresha Kenya. Ukimpatia kura hawezi akakusahau. Hiyo ndio kazi anajua. Atafanya mipango ya kuona hali yako ya kiuchumi na ya maisha imeinuliwa. Ugima mwega wa mwiri, githomo, urimi, waki wa mafarafara hamwe na tafarira ingi ni gatagati ka maundu maria ngwataniro ino iranire gugekirira makiria angikorwo ni makayukia utongoria wa bururi thutha wa githurano kia mweri wa kanana. Baba kia itakuwa ni ya kila Mkenya. Wewe huwezi kujilipia, serikali itakulipia. Ndivyo kila Mkenya akigonjeka ni kwenda hospitali bila kujali pesa na kutibiwa. Target yetu tukiongozwa na mama na baba ni kuhakikisha Kenya imerudi pale tulikuwa kwa fertilizer, pale tulikuwa number 1. Karua ni oretie muingi wa Naikuru ndugetikire kuiywo mayo ni ang'ethaniri yao akiuga wa maitho ti wa ruthiomi. Nyamwemenyagwo na mwanirie na andu na mukuvirie nake mundu amenyeke na cieko ciake. Hindi ya icera riri oho ni oretie ahuraniri a iturwa cia utongoria kuiguithaniria no ukarirukia federa kuria kuri na makiria ya ahuraniri eri a giturwa kimwe na ciama itiganite rungu rwa ngwataniro ino. Ninyi mtatuambia ni nani, au ikiwezekana waketi chini wajue ni aje. Unaona hiyo? Lakini tunawaomba mtupatie mtu wa Azimio la Umoja. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Wadurwa.